Esiet sveicināti atpakaļ pie mūsu spēles. Tātad paldies par laikiem un skatījumiem manā iepriekšējā epizodē. Tas tiešām palīdzēja man. Paldies par jauniem 2 subscriberiem. Un ko es daudz runāšu, vienkārši turpināsim šo spēli un aiziet. Spēle. Kur es atrodos? Pagaidzi, tikko neizlīmējos pret mašīnu. Tā es pamodos, ka man ir pohs no rītiem. Tāds. O, blē. O, blē. O, blē, bārģenos, ka vismaz seja nomazgā. O, fuck's sake. Es no tā savījos. Kungs. Hello, Ethan. Kas tas tāds? Who are you? What is going on? Calm yourself. My My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of your father's. Yes, I remember you a long time ago, but why are you here now? Last night, well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. Detectives. They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ko? Bet tas bija tas tur čals. Ridiculous. I'll just tell them. What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Open up, it's the police. Damn. Take your bag and head across to the metro station. I will meet you later. Agent Thomas, we know you're in there. Open up now. O, kas tas bija? Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go. Es jau sen jau būtu izlicis pa logu un aizskrējis. Pagam, man līdz turienai būs jāiet, jā. What's your business? Pagam, gribu dzirdēt. I'm an old friend of the family. He invited me to stay here, but he must have forgotten I was arriving. Okay. Shit happens. Kur man jāiet? Oh, crap. Kur ir shovel? That shovel in mine. Shovel. Kur man jāiet? Oh, jā, es aizmirstu, ka man ir seksī kāja. Kur man jāiet? Šeit sabūt. Use shovel. Va tā tas ir darāms. Lāpsta vienmēr viss ir nodara. Man patīk tā kāja. Halo? Oh, fuck! Man es atradu crowbar. Čau. Patīk šīs. Es kaut ko varēju darīt ar viņu. Fuck! Nu, nekas. See you later, alligator. Tagad es dabūju crowbar, kurš ir asiņains. Un pa to jau man nepiešu slepkavīm. Use crowbar. Esmu mājā. Saving checkpoint. Come at me, bro. Vēl kāds? Come at me, bro. Come at me, bro. Patīk kājas. Patīk kājas. Patīk kājas. O. Slam. Snap. Oh, fuck. Kurš palika? Tu. Sūda gabals. Pasās man dzīvību. Kungs, man nevajadzēja neko tā darīt. Man nevajadzēja neko tā darīt. Es miršu ātri. Kungs, tas crowbars vienkārši sūds. Halo?
Es meklēju. Varētu dabūt pistoli vismaz. Es atnācu. Ja es varētu viņu izlasīt, būtu baigi feini. Halo? Mamu? Oh, fuck! Oh my fucking god! Tu sūda brālis! Kungs! Kungs! Ej, kā? Kungs! Es izlēju savu kafiju! Man ir visas bikses. Kāpēc man nebija webcams? Kungs. Pagam, jāsatīr šis viss. Esmu apakaļ, mēs varam turpināt. Ekaģi? Get your bitch. And it's... Man vajag sledgehammer. Jā. There we go. Kamla. Stādi gribētu padzerties. Jā. Kabat me, bro. You fucking loser. Malods. Divs. Mani fucking shotguns. Čau. Tu. Nāc atpakaļ. Kur paliek? 2 patrons. Ko es iesakšu 2 patronām? Man ir pistole. Man ir sledgehammers. Redzēju. Fuck! Nu? Es nevaru. Fuck! Bļē, viņš ir tik lēns. Viņš ir tik fucking lēns. Fuck. Viss jau mani knā. Te kaut kam ir jābūt. Tukšs. Tās skaņas. Un te tūlīt man kāds jumpscaros, ne? Hello? Ej prom. Mans mīļākais raidījums. Kungs, kur es tagad crowbar dabūšu, No, mamma. Thomas speaking. Ethan, it's Van Horn. How do you know this number anyway? I know many things about you, Ethan. Yeah? Since your father's death, I've watched you, hoping that you would find your potential. My potential? Yes. You've become an excellent investigator. Tiešām? Not through training or luck, but instinctually. However, you'll find that you are capable of seeing so much more. Again with the instincts. They're a gift from, well, perhaps not from God. Remember, they can help you and others. Again, I must go. Be careful. Kungs. Tieši to, ka man vajag. Kādies tas te tika?
Fucking, jā, es ņemu šo 3 patrons. Fuck, jā. Man ir shotguns, tagad vairāk nekā. Piedod roku, kad mēs vēlāk tiksimies. Tā kā anda. Use about the track. Vai tu uziet prom, es kaut ko meklēju? Pick up. Bra. Cik jāšau, lai viens cilvēks nomir? Viena loda. Oh, fuck! Tu, krāns tāds. Kačā! Oh! Tu! Ew, kurš paliki? What the fuck? Ok, then. Kungs, viņš man pārbiedēja arī. Kas go? Meklējam. Labvakar. Kā arī noņemt narkotiku. Nu, vēl grib, nu? Kā tu varēji traukt? Nopietni. Labi. Jā, paldies, ka skatījāties šo video. Nospiediet laiku, un ja jums vēl nesat subscribējuši, nospiediet subscribe. Es gribu pateikt paldies, ka skatījāties manus video, un arī Anets video, un mūsu video. Un, ja jūs turpināsiet spiest laiku un tā, es turpināšu šos video likt iekšā. Tā kā, yeah. See you later. Oh yeah, alligator. Haha.